pomaže Bog, dobri ljudi. Petak, 17. jul 2026. gospodnja godina. Spoljna temperatura 34 stepena. Završili smo doručak. Bili smo na jutarnjoj službi od pola 4. Ja, bratu Hristo Nenad Ljubović i bratu Hristo Zoran Pešić. Bio je baš prijatan doručak. Za vreme doručka se čita ovo žitje i onda smo svi pratili monahe u savršenom miru i redu napustili trpezariju i evo sad očekujemo, znači sad je već oko nevjerovatno 16-17 da dođe kombi prevoz po nas u 11 časova i sa njim silazimo dole do pristaništa i tu čekamo brod Panagiju da nas vrati u Jerisos i iz Jerisosa nazad za Srbiju. Pozdrav za sve vernike i pratioce. Želim vam ugodan dan i neka nas dragi Bog sve čuva. Pozdrav, dobri ljudi.